Dobreće, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Veliki ljudi. Izuzetna mi je čast voditi ovu emisiju zbog samog naslova Veliki ljudi, jer znači da imam čast svako 7 dana sjediti pokraj jednog velikog čovjeka. E pa tako je i u današnjoj emisiji, pa evo par riječi o njemu prije nego vam ga predstavim imenom i prezimenom. U mom društvu se nalazi jedan doktor specijalista koji je osnivač Mense Jugoslavije, danas Srbije, i odsjeka za darovite NTC, dakle Nikola Tesla centar. Član je odbora direktora Svjetske mense i predsjednik Svjetske mense za darovitu djecu. Živi i radi u Novom Sadu, oženjen je i otac 4 djece i također autor knjige IQ djeteta, briga roditelja. S nama je večeras dr. Ranko Rajović. Dobro večer, dobrodošli u Velike ljude. Dobro večer, hvala vam. Imate zaista ovako impresivan jedan životopis, vjerujem da tu ima puno toga još. A evo, jesam li nešto propustila što vi smatrate još da je bitno za naglasiti? Pa možda da sam i osnivač mense u Sloveniji, Bosni i Crnoj Gori i da sam zapravo pokrenuo puno aktivnosti da povežem mense bivše Jugoslavije i sa svima lepo sarađujem. I ovaj program NTC sistem učenja je zapravo nešto što nas dobro povezuje, jer su svi prepoznali u tome nešto što je jako potrebno. Ne zbog mensa, nego zbog naših država. Pričat ćemo o tome, naša deca pokazuju sve više problema, disleksija, disgrafija, nemaju koncentracije, nemaju uspjeh u školi. I onda kad sve to saberete, onda smo našli uzrok. Zapravo ovdje pravi razlog tih problema će dati medicina. I moraju zajedno medicina i psihologija i pedagogija da traže rješenje, jer ovaj trend se povećava. I ako ne budemo ništa uradili, još ćemo imati lošu situaciju za 2, 3 ili za 5 godina. Tako da je Mensa preuzela na sebe da pokrene ovaj program. I sam te knjige, napisao sam još 3 knjige i još 5 nekih igračaka da bi pomogli deci da razviju svoje potencijale. Možete li nam se malo predstaviti? Kako bi sebe opisali i kad ste shvatili da vam je misija raditi ovo sve za djecu? Sjećam se još kad sam išao u srednju školu, kad smo radili one teste za profesionalnu orijentaciju. Ja dobijem medicina, dobijem da budem učitelj i da budem novinar. Ja sam izabrao medicinu. Na kraju ispalo da sam ja učitelj. Ja učim zapravo učitelje, kako se radi sa decom, učim roditelje i jako puno pišem tih intervjua za novinu. Na kraju sve to sam i objedinio, tako da ti teste za profesionalnu orijentaciju jesu dobri. A shvatio sam, kada sam zapravo formirao mensu, da jako puno kvalitetnih ljudi nemaju uspjeh u životu. I to je bilo jako čudno. Ima inteligenciju, ima dobro znanje, ali je neuspešan. Onda sa druge strane sam pre 10 godina vidio PISA testove. To je zapravo znanje dece kad završe osnovnu školu. Pa se pokazalo da deca sa naših regiona imaju relativno dobro reproduktivno znanje, znači mogu da pročitaju i da ponove, a kad treba da povežu 2, 3 stvari, tu smo ispod prosjeka Evrope. A Evropa je ispod prosjeka u odnosu na Istočnu Aziju. Onda sam počeo zapravo da se bavim ovim. Osmislio sam ceo koncept zapravo kako medicina može da da puno odgovor u pedagogiji i to smo napravili kao jedan veliki sistem i to već funkcioniše 5-6 godina. Ajmo malo o djeci. Možete li mi usporediti djecu prije, recimo 10-20 godina i djecu danas? Bolje reći pre 20. Ova danas generacija ima sve više problema. Vi ako pogledate realno pre 20-30 godina, deca su bilo u pokretu od jutra do mraka. I nije bilo razvojnih poremeća, niko nije čak ni pomislio da mozak može da napravi neke greške. Jer mi genetski imamo tako i tako namešteno i tako će biti. Međutim, vidjelo se da neke stvari, nešto nije u redu. Da deca imaju sve više nekih problema. Naprimjer, sad ako pogledate samo ravna stopala, pre 20 godina do 15% dece ravna stopala, danas imate 70% dece sa ravnim stopalima. Čak u nekim gradovima 80% dece. I kad neko od mojih kolega kaže, pa to je evolucija, kažem, kakva evolucija? Pa ne može za 20 godina evolucija da se promeni. Ovo je poremećaj. Onda recimo imamo drugi problem. Jako puno mladih ljudi, mlađih od 30 godina, nemaju 4 zuba. Oni nemaju 32 nego 28 i to su zapravo umnici koji ne mogu da izrastu. Onda i tu imam sa nekim kolegama problema, oni kažu pa to je evolutivni napredak. Kažem, kakav evolutivni napredak, to je poremećaj. I onda smo zapravo mi počeli pre par godina te diskusije da to ne može da bude normalno.
I zapravo odgovor jeste u medicini. Mozak koji je zapravo organ gdje je inteligencija. Ako malo realno pogledamo gdje je inteligencija, postoji duboka struktura mozga, možemo da zamislimo kao lopta za rukomet. I preko te lopte da je prebačena velika kuhinska krpa. Ta krpa, to je kora velikog mozga ili korteks. Tu se nalazi inteligencija. Ona ne može da stane u glavu pa je pogužvana, naborana, to su vijuge. I kad pogledamo da je ta kuhinska krpa ili korteks tanka samo 6 mm, onda je jasno da mora jako pažljivo da bude izgrađena, a ona se gradi do 5. do 7. godine. I ako dete ne radi neke aktivnosti koje će formirati te delove korteksa, mnogi delovi korteksa ostaju sa manje sinapsi. A dokazano je pre 12 godina inteligencija zavisi od broja sinapsi, a ne od broja neurona koje nasleđujemo od roditelja. I tu je jako važno da roditelji znaju dete kada se rodi ima 100 milijardi neurona i tek posle toga počinje povezivanje tih neurona. Te veze su sinapse. I ako tu napravimo grešku, može dete da ima sutra problem ceo život. Evo samo da 2-3 odgovore damo na to da ljudima bude jasnije. Dete koje ne hoda, pa neće mozak da mu podigne svod na stopalu. Zašto bi mozak tu i radio kad dete ne hoda? Mozak ništa neće uraditi ako ne radimo. Zato što mozak troši 30% naše energije. I zašto bi mozak bilo šta radio ako dete ne koristi? I vi danas imate dete koje više ne hoda. Roditelji ga voze u vrtić, voze ga u školu. Kada je leto, vi nećete vidjeti više decu da hodaju bosi. Čak i na plaži imaju sandale za plažu. I imaju druge sandale kad ulaze u more da se ne nabodu na neki kamenčić. Znači, ono najprirodnije kada bi trebali bosi da budu bar na plaži, ni tu više nisu bosi. Ili drugi problem, kupimo detetu recimo video igricu. On drži šaku ovako po 2-3 sata dnevno šalje, impuls u mozak, da ovo je važan položaj. Biološki ovo je nevažan položaj. I mozak će napraviti manje sinapse za prste u mozgu. I kad saberemo 3-4 regije sa manjkom sinapsi, eto ga sutra u školi problem. Ne može da čita, nema koncentraciju, ima problem sa govorom, to su naše deca danas. Da. Naslov vaše knjige je IQ djeteta, briga roditelja. Dakle, vi smatrate da su upravo za razvoj inteligencije djeteta bitni roditelji, a roditelji vole misliti da je to upravo posao profesora i škole. Pa najvažniji su roditelji. Dete kad krene u školu, on već ima izgrađene neke delove mozga na pogrešan način. I sad ko je tu kriv? Da li vrtić ili roditelji? Ja kažem da su roditelji. Roditelji moraju da znaju koje su igre štetne, koje nisu, koje su korisne. I recimo mi iz neznanja, i ja sam roditelj, mi iz neznanja uzmemo pa dajemo detetu da radi nešto što nije dobro. A mi mislimo da je to možda najbolje što smo mu dali. A onda opet dete radi neke stvari koje nama smetaju, mi mu ne damo da radi. Evo, pala je kiša, dete šeta, ide sa roditeljima negdje u šetnju, dete 3-4 godine. I vidi lokva vode, hoće da ide da skače, ne sme ni da nas pita. Ili vidi blato negdje, baš hoće u blatu, ne može. Onda pitam roditelje, a ko je vama branio da skačete po blatu kad ste bili mali? Onda me neko pita, pa kakve to veze ima sa inteligencijom? Kažem, ima sve. Mozak je organ za preživljavanje. I posao mozga je da do 5. 7. godine prikuplja podatke kao baza podataka. Da ima milijardu podataka, jer to je važno da bi mozak mogao da funkcioniše, to jest da bi čuvao to dete u svetu gdje živi. I ako dete ne sme da skače, ne sme da se vrti, dete na kraju krajeva voli da hoda po ivičnjacima, to možete da vidite mala deca, oni tačno stane i ide po ivičnjaku, roditelji mu ne daju da ne padne. I na kraju mi ne damo deci ništa. A u pokretu se formira mozak. I mi kad sprečimo pokrete, mi zapravo pravimo lošu uslugu svom detetu. A najveća greška, dete krene da skače recimo sa 3-4 godine sa fotelja na fotelju, sa fotelja na kauč, sa kauča na sto. I on u krug skače po dnevnoj sobi, tu je sa nama. To je i moja radila. Jel to radili? Ste sprečavali to da radi? Bože, sačuvaj. Neki roditelji ne daju detetu da skače. Ne. Ili na kraju roditelj je umoran, radio ceo dan, dolazi popodne, hoće malo da se odmori i dete mu skače 2 cm od glave i stalno tako svakih pola minute. I roditelj gleda hoće li polomiti sebi ili nas. I onda, pošto mi kao roditelji ili to ne damo i vidimo da je to dobro, pa ga pošaljemo, možda ga pošaljemo u park ili neko da ga čuva, ali obično treće rješenje je najgore. Roditelji kupe TV, video igricu i dete, da ga smire i onda dete ide u svoju sobu, po 2, 3, 4 sata sedi i gleda u ekran i mi smo ga smirili, mi smo kažemo, super, eno ga dete u sobi, dete na sigurno. Ako mi znamo da smo mi živa bića za hodanje, kada dete sedi 4 sata, pa mi smo njemu milione impulsa smanjili koji mu stižu u mozak. Kako će taj mozak da se razvije?
I tu moram jako važno da kažem, nije TV šteta, nije kompjuter štetan. To su korisne stvari. Ali je štetno da dete to gleda jako dugo. Ja ne znam gde je granica, da li je pola sata, 2 sata ili 5 sati dnevno, ali očigledno da dete nema granicu. Ako mu date video igricu, budite sigurni, najmanje 3-4 sata dnevno, to je previše. Da. I kad kažete dosta reče još 5 minuta, pa koliko god još 5. I tu je uloga roditelja, da oni shvate kako se mozak razvija. Kad roditelj to bude znao, onda možemo da očekujemo bolje rezultate i u vrtiću i u školi. Jer dete koje se tako razvija imaće problema negdje u funkcionisanju u mozgu i to će se sutra pokazati i jako teško ćemo lečiti. Zato što ovi problemi je najbolje da se spreče, ako ih već nismo sprečili, možemo da korigujemo do 7. Eventualno do 12. Poslije 12. je jako teško. Može, ali je jako teško. Tako da je tu zapravo uloga roditelja nezamenjiva, pa smo nazvali knjigu Inteligencija deteta, briga roditelja.